Pa, Požeški obelisk je vizija, koncepcija umjetnička, kreativna, inspirirana Kužnim pilom. Direktno spomenikom kugi u Požegi, koji je sam u svom nazivu pilar, Kužni pil, pilar, stup ili obelisk. On je glavna inspiracija. Moja vizija je nešto modernija, nešto atraktivnija i teži turističkom predstavljanju Požege, Slavonije, Hrvatske, svijetu i Europi. Ovo je model, umanjena replika, on nije tako težak. Velika verzija koja bi trebala biti na kružnom toku na ulasku u Požegu bi trebala biti jedno svojih 20 metara najmanje. Nisam siguran koliko bi bila teška, s obzirom da je ideja da bude od mesinga. To bi trebalo još vidjeti. Krenuli smo sa promidžbom. Veleučilište u Požegi je proizvelo limitiranu seriju vina, Požeški obelisk, tako da smo već krenuli u jednom smjeru. Pa sad ćemo vidjeti, ovo je prvo predstavljanje, tako da čućemo kako oni reagiraju na to. Iz razloga što bi obrtnici zapravo trebali proizvoditi taj suvenir, a to bi se onda moglo izvesti na razne načine, od čokolade, vina, drveta, kamena, mesinga. Znači, bilo bi posla i za obrtnike i za sve nas. Smeta.